bi crnci rekli joj ekipa, sa vama Zoran Bogdanović, Zox EK. Zašto je Zoran Zox EK toliko bitan? Radi se o tome. Prije mjesec i po dana sam konačno otvorio jednu stranicu koju sam dugo vremena planirao da otvorim. Stranicu sam nazvao Otvoreni Balkan hip-hop rap scena. Počeo sam da ubacujem pojedince, ljudi su ubacivali ljude i grupa počne polako da raste. Oformim dobar admin tim, par momaka koji su stvarno zalagali za sve to. Bio sam možda malo i strog prema nekima, ali brat ljubi brata, to stoji. Cilj sredstva opravdava i onda počinjemo da tražimo ljude koji bi nam pomogli da čitavu stvar dovedemo na veći nivo. Sa jednom objavom mi je se javio Slaven, S-Beats, i rekao, brate, daću ja 3 instrumentala za cypher, 3 cyphera, jer sam ja to tražio. Odmah je čovjek poslao 3 cyphera, to jest 3 instrumentala, i počeli smo da tražimo ljude koji će da učestvuju kao MC-evi u svakom ponaosobno. I da kažem iskreno, veliki je odaziv bio. Prvo smo planirali po 5 ljudi na svakom, ali na kraju je završilo po 9 ljudi na svakom cypheru. Cypheri se nazivaju kodnim imenima kojima je Slaven dao onako brojeve, nazive. Jedan je 22, jedan je 98, jedan je 85. Pošto sam ja želio da pratim sve kako to funkcioniše, kako ljudi rade, jer učim i ja u startu neke stvari, a i da kažem da sam ponajbolje oko organizacije i oko svega toga, jesam, jer pritišćem ljude da rade. Ne pritišćem ljude samo da rade iz toga jer neće, nego zato što osjetim da vole to kao ja i čitavu priču guraju naprijed. Prateći sad 3 cypher ujedno kako se rade, opazio sam da na cypheru 85 se dešava nešto drugo. Nazvali su sebe 85-ica familija. Pratim ono dobro jutro, dobar dan, kafica, cigarica, to ovo ono. I njihova priča, njihova povezanost mi je se nekako baš mi dotakla da sam im odmah rekao, ljudi, ja moram ovo vaše što vi radite, i prvo sam pitao se vi poznajete ovo, što kao pa da, neki sa traka, neki sa kolega, neki su čuli neke nečije pjesme, instrumentale, ali nisu bili u tom fazonu da imaju kontakt preko interneta, preko grupe ili preko te jedne socijalne mreže gdje oni mogu da se dopisuju. Ne, slaboko. Onda sam rekao, nakon što sam vidio šta rade, a šta oni rade, to je da pravi mixtape 85 sa 9 ljudi na 19 pjesama. Iznenadio sam se. Čovjek koji je dao sve instrumentale, svoje bitove, je Emanuel Dominik Sukalić Suks. I pratim ja kako oni biraju, kako se dogovaraju, pratio sam čak i kako se dogovaraju oko cyphera koji su prije toga bili da urade, zbog cyphera su se i okupili, jer su izabrali tu jednu matricu koja je okupila te nesumične ljude po tim grupama, cypherima. I rekao sam, pa ljudi, vi savršeno funkcionišete i sad hoćete da radite mixtape 85 za Open Balkan, naravno. Kao da, zašto? Nije to problem. I bio sam zabezeknut i rekao sam, ajde da ja ću napraviti video ili video pošaljete svi da napravim malo kraći dokumentarac o vašem poslu, o tome šta vi se radite ovde. Rekli su, a zašto ne bi Zoga da ja uradim najavu, pa da oni posle moje najave se prezentuju polako. Rekao sam može. Rekao sam može jer iskreno, pored ostalog što volim ovu vrstu muzike, što volim istomišljenike, što volim ljude koji guraju, ljude koji kad zaključiš nogom pa se udariš, noga te boli, ali šepaš, iako šepaš ideš dalje. Da se zahvalim svim ljudima koji su u čitavu stvar pogurali.
Moram ujedno da kažem da će da bude i mixtape Otvoreni Balkan koji uskoro očekujemo da plasiramo na grupi jer imamo tu preko 30 beatmakera i preko 90 repera. Ali o tom potom, da se vratim na 85-icu. Članovi 85-ice, reći ću samo imena prezimena, pošto će oni posle ovoga dokumentarca da se izredaju sa svojim videima sve na ovom YouTube kanalu, našem kanalu. A to su, među prvim dama, Jelena Sukalić, onda Muhamed Sokolj, Predrag Anastasijević i Igor Velimirović. Da treba da najavim nešto posebno, čovjeka Lazu Lazarevića, moram zato što je on uzeo da umiksa i procesuira čita taj sajfer i on je njihov producent, beatmaker, sve ono. Onda Stefan Zdravković, Darko Nizdarević i Nikola Marković, čovjek koji ima najviše skilla za sve ovo. Poslali su mi vide, očekujte u narednih malo vremena, od svakog ponaosobno od njih mali reprezent o tome šta rade, kako rade i zašto to rade. Ja neću puno da ih prezentiram jer su oni puno toga stvarno rekli, pa da se svaki video ne ponavljam. Samo želim da dodam još da sam jako sretan jer ja volim repču, ali da vam kažem nekako poštujem tu američku scenu. Ali mi imamo ovde Balkan, imamo svoj ovde reon i da vam kažem iskreno, ja sam odrastao na domaćoj muzici i jako, moram priznati, jako više volim pustiti neki underground domaći rap, neko nešto mainstream, ovo ono tamo vamo. Ali to je nebitno, to su samo moji stavovi. Međutim, da vam kažem jednu stvar. Očekujte puno toga od ove grupe. Obavezno, molim vas, ono ovako, bestikirano molim vas, zapratite ovaj kanal, komentarišite, pridružite se, šerajte, šaljite ga dalje, vraćajte ga, zovite ljude u grupu hip hop rap scena Otvoreni Balkan, jer puno je rap glava tu, puno je ljudi koji su profesionalni i puno je ljudi koji podržavaju nešto, a samo ću reći ovo pa završavam. Beograd ima Basivity, po mome, Bosna ima FM Jam, po mome, Hrvatska ima Blackout, po mome, zašto ne bi to stavili po jedan krov, Open Balkan Unity. Hvala vam svima, do daljnjih gledanja, čekirajte obavezno dole subscribe i ono uvijek što na kraju kažem, kapa dole.